kebriau kala syakam no haringkat berukhun jongka hakabakila don keti ban peniap ya uwe ukhana badang prasnam kakarta hakupwara district Jammu and Kashmir. Kania kebriau kadonda bat ukpa jong une ukhana ala ongki pulit. Ya kamet yap lalap haklau hakba une ukhana ubakerteng utalib Hussein ulaja na yeng lalai tayau nakashnong awura. Hakba ningkong la suba baya une ukhana la syakbam hakimarat klau haba layat hu kibriu kibasa jan hakani ka klau. Hadin baki pulit kilawat jingtip bah kilayo jingtip ba une ukhana ula syakra bor bat syak penyap. Hadin baki pulit kilawat jingtip bat kelibnya nakinong syong shnong kani kathan kilayo jingtip baka syak na za begam bat ukhun jongka u Amir Ahmad badang khat khandai snem kakarta kila penyap ya une ukhana. Habaya keren bat kipulit kilaya thu baka syana za kalapha ya ukhun jongka ban rabor ya une ukhana nakabanta ban keput ya ukpa jong une ukhana basya penyap. Hakaba ya kamet jong une ukhana latap sya kata kaklau. Kipulit kilaya thu bahadin ke jingwat benya na kinong syong shnong kilalap ya kasabut bakan ya kebriu kala penyap ya une ukhana. Hadin balayo kem bat bisyar ya kiniki arngut shikmi shikhun kila flash pangkane laong uyo hal manhas u senior superintendent jong kipulit kakupwara district. Kini kirunar kila yalam ya kipulit sya kataka kla bakila tap ya une ukhana batla ai tino syakiba haying hadin baladap le postmortem. Hakini ki khandiat snam balalej kakhun kenthe jong kanika briu kalayap hakarukam kebaphala. Kipulit kilawat benya ashpangkane yo kadon jingya day bat gane gajing syak penyap jong une ukhana.